ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshi benta bente lakam mi gijing yok kamai lai lut ki bar jela ki besang masa hapo ke jela Meghalaya. Berkumju ki buan belanya kali kamai tourist Shillong Guwahati ki bependan kam daki kali bedan yau number ML mentaga sengi ki shiterek urampang kahnyo trap integrated territorial organization kala penlong ki jing khenra. Ha kini ke sengi bagi hito Shillong City ke penlong ya kini ke jing khenra yaki trading license but label license ha interstate bus terminal Moyong le don lang ringkat ki bor jaga ki HEDC ringkat ki pudit traffic ka Maulai police station. Habakaran cikla patai kuboru presiden ke hito Shillong City usabla ban pentingan lang seimle ulo ang bagi jing stang jong ke segmen check ikot ki slajeng ki bar jilla Kadau kedai nomor bunsin ki beriu benabar, dak besuk ki juk kamai hapok ke jela kat bagi try muluk pat ki mak jeng haka kamai keji nomor ki syak ni lut ha ki bar jela. Kebetulan ini pengen cek ke labor license trading license kalau ke way ke jingkut jingnam pelat tinggi ribar tinggi kebetulan de halor kita ke nongrem ru ngiyok ya ke jingtep telepon hi ke ribar ke sak ni banyak kali amal kimbiang lagi kot islabat shwa ban siem ya ke permit ru kim julek ban pan ya ke NOC na ke HDC jadi halor kita ke nongrem ni wan ni ba hin siem khia ke ni issue Amar kum ka pertai menta ke jenjar ke kam ke jam babon hi kena semua jungi bon hi kimyo kam kalau kimyo sekajing bela kalau kalong sekajing hanglat nam ta kajing bela ka jong ki babon hi gede bab sayang sasam te lara ya kani ke kam bela ro la shimno dikinan tribal la penbon no dikinan tribal dikin le ayu kan ki kena kasi jungi kin le ayu kan ki kon sama jungi lengba kani ka nongrem tang namar bomyo e ka kam ke jam kalap sentuh depression ke kena ke mental health jong kibre on dalak ngop sei ke le kala jenjar ya ubre bo unwan phai biang sakatu ke jinglong berem namar kibon hi kibla don la ka yang kesam te onda kila don la ka yang sam kimyo sakakam ke bela ka jongki tekin penya kuno ka yang kesam kamtam usenrang udai ma pa upaya jong ka yek tela ambiang la kam ka jam miya impeten nanti kuno ka yang kon cima kede ta ka nongrem bang yang skam bat kani kalong ka jingsang ngin ya bat ngin banyak hiru ba kidai ban penbiang ya ke kota sla bat kidai ban siem ya ke NOC na ke HDC bat kumjuk ru kadan ke jingtep ke bangingi wa ba ya kan notification ke bala alat na ke HDC ban penpoi se ke transport department rai habang ya kenduk pat di transport department iong ba kampoi kata ka notification de ta ka jingtep pat smoret ke jungi kalong ba di tempat yang ke HDC bahkan penpoi ya kata notification nomor kanlong hi ke sok samsai jong ke beri nyok di bawah dan numbers te ngamla benong directly tangba kibon hi nomor majority hi kat ka bengilap bengicek hi kiri ki bomdon hi but bon na preng yung kiru ngamtep kimtep sisana kisuong bangamtep ra rai bon na preng yung kiru kimtep ya kalibel license baik license kemot ayu but kimtep hiru nai bikin apply kibobon kat ka bengilap ya kata ka record pengidan kat ka bengilap kalau kita tengi kepat kiru ba kin penbiang la kot kusla an kake CDC kare bin simkhia lor kini kanong teng am nginang ya teng nang ni sikmat kumbang ang pi kini gede jing serang nginang ya teng wat kini gede kot pengila abu ru nginang ya teng bat nginang yele banwan ra ya ka jing penbiang hi ya ka kot kusla nam itu kinan tribal kiri ban penbiang ya kot kusla kini gede jing serang nginya teng bat nginya buat dia kabaning kong ya ngi book sti saka ke CDC tengil ayo approval na CM ke CDC
ngala ada puan ngila ada puan ya kenduk ya ESP jong ke CDC tingnya trailang buat ke CDC rengkat na ke CDC kila ajing tep ya ki traffic branch jong ka mulai tias teh rengkat kata ing ya trailang bayar buat kata kalong bangin yok bu ya ke record te kania kade kajing pensyai ngila pensyai ru itu non travel tiba nya kali ngila pensyai bang ban le no extra license ba labor license and ngisem ya ki nomor kali ya ki keteng ki kenang bangin bu record nang next time ada kadan ke surprise checking dia ladang ngilap yang begini kiju kimpat le ya kabutan kam te ni na liang keseng ni hapan sem kiai kata bat min sale kabutan